kher chung ke rig pu hwao che zi su bao dong ten long dun ba dong cha chi mam tha me bi rig pa jib di cholang sig de kher chung ke gin de kan jang jig ten larim pa log ma char chul ri ya log ma char chul la chun chel sim je dan chi sig yan la qalan ka ngan bi ngu cho pre thu zhe ge jing yin chula lo tu ka lang ci ji ge yu mu ni bi ru hma la yi xian le ge yu la du kam sim de wa bi wo je zeng xi jiang yin chi dang zong ge zong wu cha ji thor gen ge ga ni ge meng bu jie sang rang sung ge xia la zi de ge zeng zhen sang ya lô ma char chul le chun qdan sa ni bia bi se che me tu xi na chu ji ga yar ka tong lo ma gen khir ki ta wi long chu yu le zheng zi tong da wi yun tin ji pong ngo wu ta yu le nên trở về học cái giáo dục truyền thống họ sẽ hướng dẫn cho chúng ta vấn đề lô ma char chul là một trong những cái quan trọng chun char ge je dong chun na ge ni ji wa na nyu chi ge yu le và làm sao chúng ta có thể đạt tới một cái tâm lô ma char chul chu ji pun nga ya la gam de kha ji sip ji kanang hing ke ton ni ta ka man ji si bi lo ji chung ko yu ta tung ha ji de to chung nong na chu na la te ru jung ning la da ki chung khu yin ko yu lô ma char chul chu na ka ri ge tung na ne blang ba si yin la chế kinh cho chôn na sa so be ke da si ta tung cher yu larm ba lo ma char chul chulong ma darma sig man la cho chi ga mong de jing khar jing sig ni rig ba ye cher jig jing si cho chi che su de den ba la ji ni pham chung ge ta kana khe chung de ji le sung ngo ma ji le sung